Bia Kamal ka Nuer online TV channel ka jan gwas medera nermala kan az dial kontilian ka roisni ka Nuer online TV channel atikon ka lermu jadid ray wacha ka South Sudan ban raja me bana jokwen rajan cha kwen gwas me men be konalat rajan cha gor IOM natin content passport ni take pindian kenny content kam kana nationality ni ray wika juba take roy mi cha kulat bu kono kwen gwasa me wa janki dinka lokan no de kan passport no de kan ka kamna wa system mi use kan ka kor gwat me ber ban raje me ban je kwen raje me ki report me payben gorje en wo bana je linkel ko do ban je ben ka je ba man cha gor ayu yam be je ladje ka thoknath ka kore yo be je nyok me kwen je ka tok English kajan gwas me mi jirama jadid kanwar online TV channel gore jeno jendere chonkel kanwar online TV channel ko der subscribe kade notification bell der jetwan kade janyu abwa nasen ko ken kamishi jetu kan ler gore jeno jendere comment ki der do der ja gore mi la charu channel roje me channel jelinkel ane biya kamal ken yam kan kono re ler kaname gore jeno bayelan metot ketin konon togre wicha ka South Sudan akan kononia emun bananga Kenya ala kuma South Sudan teko der wake election ke ka kuin kware karon kina dangro jan dangro bakelen be ano alo jang ke dinka dierken and wo missionati kan wan along ni de take nationality kini te moteka passport ni re wika South Sudan dong chicken de path gwadana wa kuin gwini ke kuin kware waje lat re wika South Sudan ka kor gwa ber an kuma South Sudan me roi ke dinka ke jang akirma yadit kene dial kontin la juro ka yonishyang so men let kene wa she fair ke she pari agenda na gorno de yere mind ke jena mo akan kono re ler kana me anyo be ngaje no South Sudan ke jen gwata me tere ring ne che koron kon lin kon ke gwasa nek jang ke dinka government kel ke ji Ugandan kontin ken ge juro re wika Uganda tintere wika juba antama ko bikan wer bikan ka target ke bikan ka nak kelmi shuin mon bo che je ga antama ko nen ken ren yala ti bok ke ren yala konen bok re wika South Sudan dordan tin wer tan chet ke nasir ken lungu shuk ke ren yala to ke ren yala nying Uganda na me kelmi gorno de yana ngach kan konre ler kana me gwa kona ben ka je lere me ken yamba je kwendia be ko lan madan lerode IOM International Organization for Migration shela no take mutuok gwatan kam ka passport na raten gwada kam ka passport na raten a wari unen let ka jang ka nyok take restriction midin milet kanen gwasamo ka dob dana shalat keje gwada kam ka passport na raten ka nationality ni wane content tin gor kano de ka train IOM organization dan keni de content passport page dien kanishi ka complaint wan long shika ben kaka ne te lade gwano ne pin ne passport ko shikan lade wona na la jik passport re wika South Sudan che bom you know a chen ki gori passport ba je kon will ka ninto wan ke ka jo ke ka pat ci passport shi jak will ke ji no jana mo ke ka an organization ka na mo che go ka kujimo shikan lade no de steni nene dialan kontin te just South Sudan dial ten de kan aje kan de kon let go passport anyok de kanti ne ken de kan ake de buma ne ken bo de kan ake ko yo mi chiran te bena gore passport che tok de chwa ngai ken rama me yene ke state me ka te ka kanti me ka jenbo ran buma ne menene te de le la buma no dundo antama te ne ti cha passport na cha ka kamka la be je lungo no brand be passport be je ke baji will na me wa tebech ka kujamo tej ka ne dia rewi ka South Sudan no kene kon la jikum ko de kan lat mrodinde kan nyoko milet kan ko cha na cha ka de pen passport ken ko eno brand ka identity eno mnyo de no ran South Sudan na mo chonran ki right ne dia la content rewi ka South Sudan cha ran cha de pen passport no chikara mo chikana kwen anyok South Sudan te gdoro jen bakali do ngwan ke kujemo kando diala toron kan ko de kan te passport ni michaken estene ken kana kanti ni ken ke buma ne ken michaken kan ngach anyok yikan yo lade no
buma ne bo ke ste ne bo thoknath dong de ngaje no ta gwadum dap ko thoknath re wi ki juba dong de rande te ri ki juba ke dap ju gwar den de lar chai de pen passport anyok jiran bo chang jin jor ke chang jin ngo ke jiran so sudan ko te do rungwa ne changa jantama cha de pen passport bo chikalar no passport ni pen ke ko te ke ne te kan train ke de kuin madan le ro de kwiken ka minister ni ke kwiken mena kantini ke buma ne ne ten kontin be yo mi cho wi yo ba jo wil le ji la kono te jeno ram ma dara ran wajeme na mo larik la janong so chikan kula ro ne entem gwawo de na de ka te nationality ken queen gwini kan ne ben so ne me man kwala jela lariye ke je ala kuma sa sudan ga jan gwasme e ga dana lede chikan gorno de ne dal de ka passport ne ke nationality re wi ke South Sudan and reason dan let kan mo ke je o gor kan gwano chikan ne tun wan be passport ne be je ko shanga dana we queen gwin we ben ke ngade queen gwin ke queen kware ngaye je gwano en system la je recognize no jiran duarmo okay be ngaje no jinwo ra jin jang ajin equatoria ajin cholo ajin en ran wo mom tre wi ka South Sudan mitika passport ko national passport ya jigba jigje mitika nationality ramtel nationality ke jirun wal badak ci ga chop no la ja gorno bi yik te national ko be kun ñu tianga dana wo kun ginu bin bi yik vote ajin la ko peng nat ko la ko ene ke jama ba peng na en dial ba kan haj ba na me tactique me yo ke jen wo chin jang ci kan gorno bi ne tun wan ka steni bi ka te nationality ki passport ko a system let ken ko peng nen ten kon te system bi ka yi ga ne ken ki bi ka yi ga jang ci kan dor ko ken kan gor chawre mo cha jala de no tame je passport ne ka South Sudan cha jala la me siro de lot ke cha ki pen kana passport ne kana mo raidien de kan dik te ka passport ne chawre mo cha je kwen a kwen ye gwasme. The International Organization for Migration, IOM, has highlighted the importance of understanding South Sudan's diverse ethnic composition to ensure fair issuance of legal identities. This message was conveyed during a workshop aimed at the fortified nationality and passport officers. David Shumamwe, Assistant Project Officer at IOM, stressed the significance of recognizing tribal diversity, noting that issuing a legal identity is a fundamental human right. This is what he said. The importance of understanding the composition of the community in South Sudan is a key part of your mandate as the Director of Nationality and Passport. Issuing legal identities is a human right, and every citizen should be given an identity. We at IOM are committed to working with your directorate to ensure every citizen enjoy the right. Meanwhile, Director General Elia Costa emphasized that South Sudan is a home to 64 tribes, making it essential for officers to be familiar with each tribe location, state and county. Some of them quick can stay in the by the way. Quick and ngagabe stay making arana me randur mi switch and kon cook and focus kalungo me jin jang ki jin Nuer ki jin equatoria me jin Nuer dong ba ji chenga jek so na me jin kwalara no en ramle da yika family da ro da ngai ke dur to ki da got kon location ke minister ni ken man country ni ken da kan kan this he noted would prevent discrimination during document process. Kojan be ta danen da kana gaje be je kule jaka ja mitekta kano millel kana de kana to ko ken let keste ni get up na state de kan te kana ken den word ten de jang ten so de ko ngaje no ram me be ke state menena but na me ci jan lat ka ngona jang akane no content kwa discrimination kwa elalat. Costa suggested it is very important for us to know the tribe of South Sudan and their location, status and counties, because many people are not familiar with all the tribes in the country. We need to recognize this at the beginning, and we may expand the training to include a state-level workshop to further improve officers' understanding. The initiative followed complaints from several communities about difficulties they face in obtaining official documents. This concern have led to call for specialized training aimed at improving service delivery. Last month, the Director General of Nationality, Civil Registration and Passport called for specialized training for migration officers, focusing on South Sudan's diverse ethnic communities. The Director General emphasized that the need for officers to comprehend tribal diversity, to
to ensure fair and efficient service delivery in nationality and passport registration. Authorities are expected to implement training programs that address concern of discrimination and bureaucratic challenge faced by some applicants. So na menyut kene jana anu teg ni sharia la kan pen kene ko ken pen ka passport ne kwana kana lar ishawo bi jegurun bi jegne no ba jiguno be ben ka jogomi be ben ne no mo lo wel ka je men mo bi gepa so ka a tribalist officers let ka gwa passport ni na mo ka riuden dial ka janki ga dinka targeting Nuer, targeting some of the Equatorian ki targeting ne especially Nuer ku kan Nuer long kan ne kon target long ko shekan no passport ne so loken ka so na me ajen kwala no shede go ne kon la officer de kan ta ne toto de kan sten ken de kan ngach mena kante ne ken ko dong baje be wil baje be lok ko ge jen wo shi jiran do remenen kan ne to shi mu go de na de kan yet nyok de ne content ke stene de ka jako de ka let bone che ka ne tin content te wine de rander blet ko ngaje ne ken so charan cha je de blok e ko tel randu miletin gwa passport no mo message ko gwa passport ne ke gwa nationality de yin no ne de content te ka wine di alto miran grade apnal state der show ka gwa da dan ramadan le gwa mo ba ngaje no randin ki shi randin ko dong de jorbende la ran wejumene but cha de discriminate mga ye no jin Nuer ke jin ran ramado dien e dor South Sudan kon South Sudan te ke dor jamba ke de ngwan jena na gore jeno de nyoga yen men bi nga jeno ne kum South Sudan ka jangro ajamo ke dinka ka kene kon laska discrimination le we ka South Sudan